Jy kyk goeiemôre, good morning en dis tyd vir jou naweek se sportgebeure en Arnold Geerts is hier om ons meer te vertel. Ek gaan net eers konsentreer op wat gister gebeur het met Suid-Afrika en die Proteas. My swak hart. Ek moet net vir jou sê, dit was so 'n naal. Ek het amper my toenails begin kou, so ek het ek gestres. Pieter! Nou ja, op daai noot, Suid-Afrika en Afghanistan het nou gister geskiedenis gemaak in die T20 Wêreldbeker toe hulle groep D wedstryd in Ahmedabad 2 superbeurte vereis het voordat Suid-Afrika uiteindelik geseëvier het in 'n wedstryd wat hulle in normale tyd moes gewen het nadat hulle 187-6 aangeteken het. 'n Rampspoedige laaste balbeurt van Kagiso Rabada met Afghanistan wat 30 benodig het om te wen, het gelei tot die eerste superbeurt waarin beide spanne 17 aangeteken het. Daar was selfs groot drama in die tweede superbeurt nadat Tristan Stubbs Azmatullah Omarzai vir 6 geslaan het en David Miller nog 2 geplunder het om 23 van die balbeurt te neem. Keshav Maharaj en Lukin Gidi was die aangewese bowlers in die superbeurte en op die ou einde het Rahmullah Gurbaz ook 'n paar sesse ingeryg. Dit was absoluut skrikwekkend om na te kyk. En op die ou einde, ek dink nie al wat mens kan sê is over and out. En dit was dit. Ja. Over and out. Ek meen hy het so uitgewerk dat ons op gelyk opgeëindig het, né? Ja. Toe sit die extra over. Gelyk. Ja, Dis al nog enetjie. weer. Ja. So, en op die ou einde op 186 het Afghanistan 2 lopies gehardloop, maar die laaste lopie was die kolwer 'n kwessie van 2 mm te kort. Ja. En toe is hulle almal uit. So dit was 'n kwessie van 2 mm wat die verskil gemaak het. En om eerlik te wees, ek dink as Suid-Afrika die een verloor het ons miskien bietjie klein getrap in die groep, Ja. want Nieu-Seeland is daar en almal het gepraat van hierdie groep as die sogenaamde death group. Ja. Daar's 'n piesangskil wat wag vir iemand in hierdie groepie. Ja, you know what, South African cricket with these World Cups, ons is nou so gewoond aan naalbyt of as jy Pieter Koen is, Naasbyt. maar is it just that the pressure kind of gets to them every single time? I think it does. But it's a matter of stepping up when you really have to. And it's amazing that Kagiso Rabada, who's normally so reliable, just lost it a little here. But it is pressure. And it's also, I think it's really hard for the bowlers. This is a batsman's game. The T20 game is a batsman's game. Ons het dit gister met Jacques Vol gehoor. Die grense is die kolwe is massief groot. Die bowlers, jy kry net jou 4 beurte en hulle word regtig gestraf. Maar dink net gou-gou so die laaste gedagte oor die cricket vir die ander span ook. Hulle kan either ook gechoke het or they had to step it up. Yes. Step it up en hier toe sit ons met regtig soos dit nou maar in rugby is of 2 tennisspelers so goed. Dit was regtig 'n goeie kompetisie. Dit was. Well Nee, dit done. was. Dit Well was done to wonderlik. both teams. Ek wil net teruggaan na my groot hero Gary Player. Iemand het een keer vir hom gevra, do you choke to say listen everybody chokes. It's the guy who chokes the least who come through. That's it. En dit is seker so. Ja. Dis seker 'n baie goeie punt waarna mense moet kyk. Later vandag Sri Lanka teen Oman, dan Nepal teen Italië en Indië teen Namibië. Kom ons hoop daar wag 'n piesangskil daai vir een van die grootes. Ek sou baie graag wil hê Namibië moet daai enig deurtrek, maar ek twyfel. Dan onthou julle ek het vir julle gesê Novak Djokovic wat amper 39 jaar oud is en wat fisies sukkel om by te bly. Wel, die rekord 24-malige Grand Slam kampioen Djokovic het hom aan volgende week se ATP 500 Doha Ope toernooi onttrek weens moegheid, het die organiseerders gister aangekondig. Die nuus kom net 10 dae nadat Djokovic teen die wêreld se nommer 1 Carlos Alcaraz in die Australiese Ope eindstryd verloor het. Dit kom nadat Djokovic 38, amper 39, die wêreld se nommer 2 Jannik Sinner in 'n uitmergelende halfeindstryd wat meer as 4 uur geduur het geklop het. So dit wys jy nou maar net. Ek dink op 'n stadium maak nou nie saak hoe en hy is super fiks. Hy is absoluut super fiks. Geen twyfel aantrent nie. Maar ek dink jy sukkel as ek gaan dit nou mooi sê as die laities 22 is en jy's amper 39. Nee, jy gaan nie kan byhou nie. Good for him. I say good for him. Ja. Hulle is fiks en hulle is professionele atlete, maar aan die einde van die dag is hulle ook net mens. So as jy begin sukkel want die lyf word nie so herstel nie so vinnig soos wat dit gewoonlik gedoen het toe jy jonger was nie, of jy is net moeg. Sometimes there are tournaments that are not as important. It's not like he said ek is te moeg om Wimbledon te speel. I mean, obviously this ATP 500 means a lot to a lot of players, but in Djokovic's grand scheme of his career,
how important is it that he plays this? Yeah. Let him rest, and then when the important ones come back again, let him go. Absolutely. You said grand is the word, the Ja, Grand Slams. Ja. Exactly. Annie, ek is bly ons kan jou nog jonk en aan die gang hou. So moet asseblief nie nou al die handdoek ingooi. Nee, ek is nog reg. Hoor. Nee, ek kan daarom nog bybly. Selfs 4:00 in die oggend, ek is nog hier. En dan hier is my werklik waar interessant een. You'll be overjoyed to hear this. South Africa's top 8 women's provincial teams returned to action over the weekend when the fast-going sport again starts up for the year with the Pick n Pay Women's Super League 1 kicking off a new era for women's rugby. The competition now in a new guise thanks to title sponsors and associate partnerships with Vodacom. We'll see the 8 leading teams in the country face each other in a single round of matches with a grand finale on the 4th of April. And I used these pictures of South Africa at the Springbok Women's World Cup, which they played so well in England last year because this was the springboard. So to add to the anticipation of the new season, the Pick n Pay has taken over the naming rights of the competition and their involvement will see some real benefits for fans getting involved by either attending matches or following the action on television or live streaming. Ek dink hierdie is ongelooflik goed. I'm going to ask the question. Are these ladies being paid to play? As I understand it, there is something afoot. Yeah. I understand that, and that's why sponsors like Pick n Pay Yes. have come in. And it is the next step that we start getting people to go to these matches and start supporting, because that's how we're going to get better and better and feature even more at World Cup. Yep. Exactly. Because, I mean, if you are a dentist or you work in a shop or in a call center or you're a physio, and then you are competing against other women that are being paid to be rugby Yes, players, and yeah. you are just trying to make time to play rugby, but you've actually got a career still. So not monetizing, but professionalizing it is so important. So I'm really happy to see this. Absolutely. Yeah. Thanks, Arnold. There's lots of stuff on the way as well over the weekend for the sport. So make sure you watch, because Arnold will be back on Monday to discuss all of that. Dress your team for success with Image Makers. Quality corporate clothing and staff uniforms made for all-day comfort and those very important first impressions. Realize your brand's potential through your wardrobe, because what you wear and how you feel matters. It's locally made and proudly South African. Image Makers. Bly ingeskakel, want net hierna gaan ons veearts toe en ons gaan vandag kyk na wat presies by die veearts aangaan, en dan het ons ook 'n splinter nuwe money insetsel met Santam. Bly net waar jy is.